Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byasinye amasezerano agena amahame ngenderwaho mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu wa gatanu nibwo ibihugu byombi byashyize umukono kuri aya masezerano, yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa DRC Thérèse Kayikwamba. Isinywa ry'aya masezerano ryari rihagarariwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Uyu munyamabanga yavuze ko Burasirazuba bwa Kongo bumaze igihe kirenga imyaka 30 mu bibazo by'umutekano muke bituma amahoro n'iterambere rirambye bitagerwaho. Ati ni ingenzi kuba ndi kumwe na bagenzi banjye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kugaragaza intangiriro y'ubushake bwo kugirana ibiganiro kugira ngo hashakwe ibisubizo. Rubio yavuze ko atewe ishema no kuba akorana na Perezida Trump urajwe ishinga no kugira ngo amahoro aboneke ku isi kandi akayagira ishingiro rya byose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko mu izina rya Perezida Kagame ashimira Trump wagize uruhare mu gutuma habaho ibiganiro bizima biganisha ku gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ari nabyo byaganishije ku isinywa ry'amasezerano. Ati uyu munsi turi kuganira ibibazo bya nyabyo, umuzi w'ibibazo bikwiriye gukemura iyi ntambara iri hagati y'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo. Turi gushaka amahoro kugira ngo iyi ntambara irangire imaze igihe kirekire, uburasirazuba bwa Kongo bwongere gusubirana umutekano wabwo nk'uko byahoze mu myaka ya mbere y'uko hacaho imyaka 30. Nge mwari kumwe kuri mikoro ni Softman Official, mugire amahoro.